Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka Khot Admission nagamta ka Nursing but Paramedical Course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka By Admission ka Badunatam. But she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka ICA ka Pinkre ya ka Lawai Jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka Babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Katanak Social Welfare haringkat ka jingat trelang bat ka District Hub for Empowerment of Women bat ka Juwai Women Police Station West Jainti Hills District. Haka arpuwai trik ujemang arajar pausan klepin kup buram ya ka Samla Sawakani Lakiang. Kablawan rak buram ya ka Jala Meghalaya dak bayok Khur ya ka Takma Ksiar. Haka Saarc Women's Bikini Model Category World Fitness Federation berapin long ka South Asian Association for Regional Corporation hanang ba Mumbai haka khandai trik ujemang arajar arpusan. Kasamla Sawakani Lakiang kebesat pepele juai kedek ambassador jong ke Beti Bachao Beti Parao District Hub for Empowerment of Women West Jainti Hills District. Hagajing bin kuburam na senran lang kasamla Sawakani Lakiang do coach jong kau Dr. Desai Kinjing bat kibahi ngesem ringkat kajing sakilang jong ke officer in charge Women Police ke Inspector I Kharpran District Mission Coordinator FG Renga bat kiwe. So, would you like to accept your pro license in the bikini category in WFA? Yes, for sure. wonderful. All right, congratulations. That's very good. So, well done. So we look forward to see you potentially in Kuala Lumpur in the Miss Universe contest, October the 12th. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Competition mo stang kaniga Ironman ni juai stang black kaniga bodybuilding tada laliti ba dong ROR buan ban haduk Meghalaya arong li le biang da the boy cherap khamat the job haga East India ha goal yo goal the haga national job yang the boy yang haga ni ke international yang besar oleh yang di South Asian ka competition we tok dogi do ka sau em lang Bikini ki am Cameroon haro i wan lang taga journey go line na do ka khatsantric sedang line ni chu Mumbai dam ni competition man go kwa ho em be tin henry le tin le wada chon kunrat na jrong ka man jit go luti de e o de yo luti i so bo de te ha man chike be ki jet ki ti ma bộ về cái trình đuôi là con cái trình đuôi đấy plus lăng này cái trình đuôi này dùng để xem cái lọc cái cho im sim mà coach lại như nghe khăm tâm là u lai chỉ tay tóc của số im mi dùng hành rây cắt tay lại lai vậy e hành làm mani chỉ e và khó tâm lại cái lại vậy sai ta quay cái khăn rút trick anh em Mumbaiแต่lại cái cái competition là được khát ra khát đi từ khát đi cái dòng ngắm á lệ itu ta ready vậy ta poi cái stage ta được dọn rạ cái nam ta rasanya comment ka wan rạ nam ni cái vợ cái ri cái country yang ima ke India ta say bi lại cái state Meghalaya và cái district yang iko West Jainti Hill district tadi nation kumangan chuang nama Ksiar buat kanduna hanya Jala Meghalaya ni lete dan kita selalu bomban dan ambassador kidang dan kita si ocean dari ni ke district te Sawakani la dapat ni la ta sisna kami ambassador mah jangan berarti baca berarti kalau dia kalau sisa mah ni dah teman sisa tisian mensisan dia mah berfirman
After that, they pi phone ya kong yuhi, dan after that la pentip yang apa job, they ngidap nak kacang semua komen sisa kan. They nakaling ke office ni aku belajar ya in Sawakani sesian. They lambat pi bahaya bahasa, wai coach joki mo berdalam dekatnya. They ni dapat dokumen siapa, tapi ya idon dekat ipi kai ipi betul mo pi maki skills kuno ki banle te pi mentip ha dengan liang mo te mangin si om insyaallah ko syukran mo i Sawakani nangipet mo ni ki kon kasih kamera lagi penaruh ini ki bahe brio ini ki brio tamba i Sawakani bilang kompeti semakin kenal bakal ada ti saktar an ya kata la bani hakani ka jingjok ka joni te tang di tai tin tien dei shibui pi baro te tai ya shanglang ni shalang ma ko dei shibui